Kua tīmata ngā hui e tāia e te iwi whānui te whakaputa o rātou whakaaro e pāna ki ngā kōwhiringa e whā mo te ture taku tai moana. I tai ake a Joe Glenn ki te hui tuatahi I Waikawa. Anei tana pūrongo. Will be very happily received by me. We were part of the Ngāti Apa and others claim for Te Tauihu when we put that to the court to test whether or not we were entitled to lay a claim over our customary rights for the foreshore and seabed. Te kaumātahi ngā hui pēnei kua whakarite e te krauna, hei kaue mā te minita mō ngā take takutai moana, tēnei kaupapa ki roto ngā rohe. Hei tā rātau, hei whakātu ki te iwi, te huarahi ka te takahi e te krauna, hei whakatutu ki tēnei kaupapa e pāna ki te ture takutai moana. Ko te kia e te heo ngā iwi o te tauiho te waka a Māui. Ka are rātau te tino rata ki e te heo ngā whakarite kei roto o tēnei ture. Te mea tino kino ki au, ko te whakamātautau. Te whakamātautau me he mea, ka whai hoki ngā iwi, ngā hapurāne, tērā taumata e ki ana ko te territorial order, non-territorial order rānei. I ngā wā o mua, kare rātou ki te whakarongo ki a mātou. Kei te hihia mātou ki te kitea tā mātou whakaaro e tuia kei roto I ngā proposals. Ko tā himarama ko whakaate e te karauna, o eni tū momohui ki roto o ngā rohe āiwi, huri noa. Joe Glenn, Te Karere.